Nina, možeš krenut? Može? Evo, sada ću podijeliti zaslon i prezentaciju. Ajde. A čekaj, piše da me mora domaćin dozvoliti. Evo, bude ovdje. Čekaj. Evo. Evo, molim vas, recite mi kad vidite prezentaciju. See waiting room, da dodamo još. Kako? Piše see waiting room, da vidim ko je još da se priključi ili... Da, ja ih sad ne vidim, tako da... Sad vidim. Evo, sad ću ja to. Ajde. Budem. Može. Evo, svima lijep pozdrav koji me čujete, nadam se da budete dobro vidjeli prezentaciju. Ja sam Nina, za one koji me ne znaju, fizio sam terapeut i radni, radim u Muridu u Čakovcu, evo svima vam lijep pozdrav iz Međimurja. Malo nam je loša veza, ali nadam se da ćemo uspjeti odraditi ovu prezentaciju. Ovo bude zapravo jedan kratki rezime mog diplomskog rada. Ja se nadam jednog dana zapravo nekog priručnika za radne terapeute, jer ću govoriti sada malo više o samoj djeci sa Down sindromom, odnosno ranoj intervenciji u tom periodu. Tu ćemo saznati nešto više o samoj povijesti Down sindroma. Ne bih se tu dugo zadržavala, samo bih rekla da su dokazi da Down sindrom postoji još bili nađeni u arheološkom vremenu, znači u vremenu u saksonskim grobovima iz 8. stoljeća. Tu su bila već uočena sve neke predispozicije i današnje fizionomije osoba sa Down sindromom. Prvi ih je opisao riječnik Eskrill 1838. godine, a širu kliničku sliku je dao psiholog Seguin 1846. Medicinski interes za to područje postoji već dugo, mislim od kad je i pronađeno u arheološkim nalazima i onda se nekako to počelo i dublje istraživati, promatrati i učitavati, znači, fiziološke i psihološke promjene kod osoba sa Down sindromom. Evo, isto tu je bio jako značajan liječnik Down, koji je zapravo i napisao ta malo opsežnija etičku klasifikaciju idiota. To bi za ono vrijeme bilo zapravo osoba sa Down sindromom 1866. godine. Onda je tu bio francuski pedijatar koji je zapravo otkrio taj kromosomski poremećaj. Evo, idemo dalje. Nazivlje se također mijenjalo s vremenom na vrijeme. Tu su bile svakakve inačice imena mongoloid, no Svjetska zdravstvena organizacija je 1965. Zabranila taj naziv i jednostavno rekla da možemo koristiti ili Down sindrom ili osobe sa sindromom Down, znači već u nekoj kombinaciji. Tu onda imamo kliničke osobitosti, tu se više sama fiziologija nekako spominje i gleda. Ljudsko tijelo je građeno od oko 1 trilijun stanica i u većini slučajeva sadrže 46 kromosoma koji sadrže nasljedne osobine oba roditelja. Ako se sjetimo srednjoškolskih dana, to je neka osnova biologije zapravo. No tu se javlja onda mutacija tijekom starenja i prilikom dijeljenja stanica nakon oplodnje. I rezultat je zapravo štetna promjena koje podlažu onda zametne stanice s nasljednim materijalom.
Svaki kromosom naslijeđen je od oca, sadrži par majčinog dijela, te tako tvore 23 para ukupno. Ukoliko dođe do promjene strukture kromosoma, onda tu zapravo se javlja i poremećaj razvoja cijelog organizma djeteta. Tu još onda imamo Down sindrom koji zapravo uzrokuje taj pogrešan prijenos kromosoma tijekom stanične diobe spolnih stanica, pa u jednoj stanici nalazi se višak cijelog ili jednog dijela kromosoma. Tu je evo vidljivo u ovom 21. kromosomu, to je isto slika koja nam je vjerojatno u sjećanju još iz srednjoškolskih dana. I tu se onda očituje zapravo taj treći par na 21. kromosomu. Učestalost Down sindroma je zapravo jedan od 600 do 800 poroda prema trenutnim istraživanjima. Kroz literaturu sam se susretala najčešće sa podacima u Sjedinjenim Američkim Državama. Isto tako ne možemo znati koliko je bilo živorođene, koliko mrtvorođen, koliko je zapravo bilo i spontanih pobačaja, pa su ti podaci zapravo i nisu toliko sigurni. Prosječna stopa za period od 2000. do 2005. u Republici Hrvatskoj bila je 0,5% na 1000 živorođene djece. Na bazi podataka Hrvatskog registra osobe sa invaliditetom i Centra za socijalnu skrb prikupljuje se nalazi te vještačenje i oni nam utvrđuju da se 2019. godine nalazilo 1672 osobe sa Downovim sindromom. Tu znači, možemo vidjeti jednu sliku gdje zapravo nam je kroz dijagram prikazano kako se tipovi Down sindroma dijele na trisomiju i ona nam je najčešća. Znači to je najčešći oblik od 95%. Onda imamo translokaciju, to je 4% i mozaicizam od 1%. Imamo nekakva karakteristična obilježja. Mislim da kad se spomene Down sindrom da svako od nas ima neku svoju sliku osobe sa Down sindroma u glavi. Tu su evo samo neke malo pojedinosti naznačene. Zatim bi se malo osvrnula na ovaj dio praćenja, pošto smo zdravstvena struka, pa onda zdravstveno praćenje osobe sa Down sindromom. Tu je bitno reći da se Down sindrom najčešće dijagnosticira pri samom porodu, da se već onda može vidjeti da li osoba ima Down sindrom. Pa tako od rođenja pa do 1. mjeseca starosti najčešće roditelji s djetetom posjete genetičara, kardiologa. Imamo još ljudi koji se pridružuju na predavanje, pa moram i to pratiti. Znači od rođenja do 1. mjeseca starosti roditelji će najčešće posjetiti genetičara, kardiologa, liječnika koji će pregledati sluh, njuh, isto tako što se dešava oko prehrane, kako dijete dobiva na kilaži ili ne. Isto tako liječnika koji će pregledati lokomotorni sustav i naravno tu nam je jako bitna i psihološka podrška za roditelje. Od nekog 1. mjeseca pa do 1 godine starosti tu ćemo isto vjerojatno provjeriti neurološki dio, također se prati sluh, oftalmološki, endokrinološki, gastro dio, znači za prehranu, lokomotorni i prati se razvoj djeteta općenito. Tu onda već vidimo da roditelji kucaju raznim ustanovama i stručnjacima na vrata, pa tako onda i u tom smjeru kreće rehabilitacija ili terapija. Od 1. godine do 12 godina starosti također se prate svi ovi dijelovi kao i do znači 1. godine, no tu su još malo pojačani isto stomatološki dio
i dalje se prati razvoj. Razvoj nam je tu zapravo, najveći nam je naglasak na razvoj kroz ovaj cijeli rad. Evo, dalje. Radna terapija, ne znam koliko nam ima potrebe o ovom govoriti, no svakako ću spomenuti da su radni terapeuti jako važni u terapijskom dijelu osoba sa Down sindromom, odnosno u ovom slučaju djece. I kako bismo mogli pratiti daljnje slajdove, možda je bitno podsjetiti se na našu definiciju koju nam je dodijelio Hrvatski zakon o djelatnostima u zdravstvu. Evo, dok sam ja ovo pričala, vjerojatno ste se malo podsjetili i pročitali. Znači, radni terapeuti rade na okupacijama, osoba sa Down sindromom pomažu im u svakodnevnim aktivnostima, pomažu im kod postizanja ciljeva, prilagodbe okoline i samih boljitaka u svakodnevnom životu kako djeteta, tako i roditelja sa Downovim sindromom. Radni terapeuti u radu s djecom. Evo, tu mi je zanimljivo bilo kako je bilo napisano, znači, iako je 21.3. dan svijesti o Down sindromu, mi radni terapeuti zapravo moramo svaki dan brinuti o toj populaciji i raditi s njima, tako da evo, bitno je i učiti i čitati o tome ako radimo sa tom populacijom, znači svaki dan da mi kao terapeuti rastemo zajedno sa njima. Radni terapeuti osobama sa Down sindromom pomažu u vještinama potrebnim za što samostalniju izvedbu dnevnih aktivnosti. Tu se, znači, kod djece stavlja naglasak na hranjenje, odijevanje, aktivnosti vezanih za vrtić, odnosno školu, igru i slobodne aktivnosti. Istraživanja vezana za obrazovanje stručnjaka doveli su do napretka u radnoj terapiji, što je imalo značajan učinak na mogućnosti koje sada možemo podijeliti sa osobama sa Down sindromom. Tu bi je isto možda dobro prisjetiti se da je životni vijek posljednjih desetljeća zapravo se podignuo sa 25 godina, znači ne toliko davne 1983. godine, na 60 godina, evo, do prije prošle godine, 2019. Ljudi sa Down sindromom u Americi čak završavaju fakultete, sudjeluju u društvenim i sportskim aktivnostima u svojim zajednicama, zapošljavaju se, žive što samostalnije i zalažu se za svoja prava. Evo, ja se nadam da će se to malo poboljšati u Hrvatskoj, da ćemo i mi biti blizu tog američkog standarda. Rana intervencija kod djece sa Down sindromom. Tu sam odabrala znači, definiciju koju je Vuković napisala. Rana intervencija je pažljivo planirano individualno usmjereno učenje u vrlo ranom razdoblju djetetova života. Odmah nakon što su utvrđene određene teškoće kod djeteta ili postoji dijagnoza. Ali isto tako nekak mislim da je važno spomenuti da tu nismo fokusirani samo na dijete i njegovu dijagnozu, već na cijelu obitelj i roditelje koji s djetetom žive svaki dan i da i njima također olakšamo i upoznamo ih što nam slijedi u razvoju. Temeljni principi rane intervencije koje navodi Zrilić. Tu mi je isto bilo zanimljivo, pa sam samo neke crtice izvukla. Sva djeca uče, to nam je jasno, no neki malo sporije i treba im više puta ponavljati. Djeca sa Downovim sindromom moraju učiti jednake vještine kao i sva druga djeca. Znači da budu što samostalni, da budu u interakciji s drugima, da budu zapravo normalni dio društva u kojem žive. Učenje treba početi onoga trenutka kad se utvrdi teškoća. Prve godine su zapravo i odlučujuće za to prema principima rane intervencije. Roditelji su najvažniji učitelji svom djetetu
to je isto ono kaj sam spomenula, da mi terapeuti smo možda jedan terapijski sat s djetetom na tjedan, dok su roditelji onda ostatak i možda neki drugi stručnjaci, bake i djedovi i tako dalje. Tako da idemo staviti naglasak tu i na roditelje. Potrebno je pažljivo odabrati postupke i vještine koje potiču bolje učenje. Zapravo tu se radi o nekakvom individualnom planu provođenja te intervencije koju ćemo provoditi. Kroz ranu intervenciju se razvijaju djetetove mogućnosti i sprječavaju se dodatne teškoće. To nam znači da ako prije počnemo, prije možemo očekivati bolje rezultate. Uvijek nekako gledam u tom pozitivnom smislu. Tako da evo, prije počnemo i bit će bolji rezultati. A najvažnije je spomenuti da je svako dijete drugačije, da je svaka obitelj drugačija. Isto tako tu moramo biti prilagodljivi. Praksa usmjerena na obitelj, tu nam nekako najviše kroz literaturu zapravo Dunst govori. Navodi da rana intervencija uključuje roditelje, ono što sam prije ispomenula, i da je bitno njih osposobiti da sudjeluju u svakodnevnim aktivnostima zajedno sa svojom djecom. Bailey i suradnici predlažu pak sljedeće ishode programe rane intervencije. Oni bi trebali zadovoljiti da obitelj može prepoznati i shvatiti djetetove potrebe, snage, sposobnosti. Obitelj poznaje svoja prava i prava djeteta te učinkovito zagovara ta prava. Znači tu bi ih mi trebali malo ojačati. Obitelji imaju dostupan sustav formalne i neformalne podrške koje uključuju podršku stručnjaka i znači te cijele socijalne mreže za razvoj. Obitelj ima pristup željenim uslugama i aktivnostima. Sad o tom potom koliko je to u Hrvatskoj, no mislim da se svako od nas trudi koliko je najviše u našoj moći da to malo ipak i promoviramo i da to ide u dobrom smjeru. Radno-terapijski ciljevi, tu ću samo reći pametni ciljevi, odnosno smart goals. Mislim da je to ne samo kod osoba sa Down sindromom, nego da se u svim našim terapijskim intervencijama trebamo voditi za smart ciljevima. Krećemo sa ulogama radnog terapeuta kod djece sa Downovim sindromom od rođenja do 3. godine života, što bi značilo da ću u sad narednim minutama pričati zapravo o procjenama i intervenciji koju mi kao radni terapeuti možemo provoditi. Ovaj je rad dakle zamišljen da bude sistematično nekako poredano prema dobi i prema teškoćama, što ćemo isto vidjeti. Tako da možemo bilo kad pogledati ako nismo sigurni koja nam je procjena u kojem periodu potrebna. Kod djece od rođenja do 3. godine života najviše se nekako vide poteškoće sa hranjenjem. To nam je taj hipotonus mišića, što se tiče jezika, usana, imamo zapravo cijelog tijela. Zbog toga imaju djeca teškoće. Teškoće motoričkih sposobnosti, labavi ligamenti, zglobovi i vizualni i slušni deficit. Ovo je link na kojem je kratki video samo znači, prikaza djeteta sa Down sindromom koji ima sve ove elemente. Ne mogu otvoriti pa ću vam te linkove nekako naknadno ako želite poslati ili u ovoj raspravi, tako da ćemo onda to kasnije. Možemo staviti link na ispod predavanja na Fejsu, čisto da bude sve na istom mjestu. Može, to sam isto razmišljala, hvala ti Saša, tako da onda ću to kasnije samo u komentar šibnuti. Terapeuti nam tu, mi kao terapeuti također možemo pomoći roditeljima da postave očekivanja koje su primjerena djetetovim sposobnostima. To je jako onak škakljivi dio jer onak mi ne možemo reći vaše dijete to nikad neće moći ili vaše dijete će moći sve, nego jednostavno biti realni na zemlji i korak po korak raditi najbolje što znamo. Pa mislim da će roditelji vidjeti uspjeh i napredak kod djeteta.
Tu se isto možemo fokusirati na pozicioniranje i ergonomsku prilagodbu koje bi mogle pomoći zapravo djetetu da postane što neovisnije. Evo, tu je ta tablica koju sam vam obećala. Zapravo, evo, imamo na početku kao radno-terapijske procjene okupacijskog funkcioniranja, radno-terapijski intervju s roditeljima, male korake, program rane intervencije djece s teškoćama u razvoju, DUM senzorni profil i DUM senzorni profil za dojenčad i malo djecu. Isto tako, prema teškoćama i kategorijama teškoća možete detaljnije isto vidjeti u radu. Jednostavno, kada će nam trebati neka od tih procjena, ja bih voljela da ju mi možemo provoditi sa završenom fakultetskom obrazovanjem, no neke edukacije ipak su potrebne za provedbu dodatnih procjena i isto tako intervencija. Ne možemo puno toga bez dodatnih učenja. Onda imamo od 4 mjeseca do 18 test senzoričnog funkcioniranja u dojenčad i male djece. Imamo GMFM, Gross Motor Function Measure. Onda imamo Peabody, razvoj motoričke ljestvice, KNOG skala za igru za predškolce i Vineland skala adaptivnog ponašanja. Znači, isto su nam poredane prema dobi i možemo prema tome se isto orijentirati. Koju kada koristiti, isto tako u 3. stupcu su nam napisane znači, za koje teškoće se koristi malo opširnije i u 4. stupcu ponešto o samoj procjeni. Nakon procjene trebala bi slijediti radno-terapijska intervencija, pa sam tako tu isto ispisala prema literaturi koje se najčešće i koriste. To su mali koraci, program rane intervencije djece s poteškoćama u razvoju, isto kao i prije, radno-terapijska intervencija uz Padovan metodu, FUSI Baby program, Baby Handling program, terapija pristupa aerosenzoričke integracije, prilagođavanje pomagala za hranjenje, program See and Learn Speech, program See and Learn Language and Reading, toilet training. Htjela bih reći da su neke od ovih edukacija bile isto organizirane za radne terapeute u Hrvatskoj, neke nisu, ali nadam se da ćemo i to naučiti s vremenom. Za ove programe program See and Learn Speech isto imam kasnije video, tako da isto je zanimljivo, ali ne znam ako je ko radio prema Hureka knjigicama nešto slično tome. Hureka knjige, sličice i tako. Onda tu se još u tih prve 3 godine možemo osloniti na svoje terapijske vještine vezane uz hranjenjem. Ovo su neka prilagođena pomagala koje sam također našla u literaturi kao korisna, a na linku je program za Tak Toolse. Ne znam koliko od vas zna za taj program. Mogu ga završiti logopedi, radni terapeuti, čini mi se fizioterapeuti. Također oni imaju svoje metode i u videu je baš lijepo prikazan napredak djeteta kroz terapiju. Evo, znači tu imamo od prikazana na slici tu prilagođenu žlicu, tanjurić s fiksatorom za podlogu, set s kojim možemo miksati hranu, isto tako i ove hranilice i podloge koje su nam isto kao i tanjur, tako da dijete s početka može jesti rukama, onda žlicom i tako dalje, da nemamo nered sve posvuda, ali mislim da je to najmanji problem kad dijete već jede samo, onda taj nered je zanemariv. Imamo dalje toilet trening djece sa Down sindromom. Evo, na početku ovog slajda je zapravo jedna checklista koju se onda unosi, znači svakih pola sata je nekako bilo propisano u istraživanju da dijete se odvodi na WC od buđenja pa dok ne legne.
i onda se bilježi koliko puta je suho, onda nakon toga se vidi neki period, znači nakon tjedan dana se vidi period u kojim intervalima dijete najčešće mokri ili ima veliku nuždu i onda se prema tome kasnije dalje može razvijati program, da li se povećava na sat vremena odlaska na WC ili prvo 45 minuta, već ovisni o koliko je znači taj omjer između suhog vremena i obavljanja nužde. Tu imamo isto i prikaz vizualne podrške koja se može pripremiti u WC-ima. Mislim da ju imaju većina ustanova koja radi s djecom i sa potpomognutom nekakvom komunikacijom. Tako da zgodni su ti materijali, mogu se jednostavno plastificirati i pripremiti u WC-u. Isto tako imamo i za prati ruke, isto znači vizualna podrška i vođenje. Evo došli smo do dijela u kojem radni terapeut pomaže djeci predškolske dobi. Sad malo da se prisjetimo prvo, znači ako smo usvojili donekle taj oralni dio, da dijete samo jede, da se kreće, da je malo samostalnije, toalet i ostalo, onda tu se javlja znači potreba za malo brušenjem fine motorike i ostalih nekakvih sposobnosti gdje dijete može biti još samostalnije. Djeca sve rade kroz igru i mislim da je to najljepši i najlakši način za učenje, bez nekakvog forsiranja, no ipak sa nekakvim redoslijedom. Evo to je bilo, našla sam kao prijedlog da se mogu zatvarati i otvarati predmeti, čepovi, poklopci, podizati, spuštati igračke različitih veličina, oblika, težine čak. Može se slagati, graditi, manipulirati gumicama, gumbićima, eksperimentirati bojama i tako da imamo sve senzoričke potrebe zadovoljene za učenjem, pa će nam onda biti zanimljivije i usvojiti, lakše će dijete i zapamtiti. Dijete se može suočiti sa više izazova zbog niskog mišićnog tonusa, smanjene snage i te nestabilnosti na kraju krajeva zglobova, pri čemu učenje fine motorike bude zapravo oslabljeno i sporo. Isto tako radni terapeut tu može pomoći poticati početne korake kod vještina samozbrinjavanja kod djece. Tu možemo biti jako angažirani oko samostalnog oblačenja, obuvanja, pospremanja igrački na police, u ladice ili već nekakve spremnike koji su predviđeni za to. Isto tako možemo lagano krenuti rezati s nožićem ili nešto slično, znači već ovisno o potrebama, pranje zubi. I možemo isto kod kupanja dati nekakve savjete što dijete može samo. Na primjer, splaviti šampon sa kose tako da samo prolijeva bočicom ili nekom kanticom. Tu isto, znači video ću vam staviti naknadno isto s naslovom pa da se možete orijentirati. Evo tu su procjene koje možemo koristiti u toj predškolskoj dobi. Sad sam stavila slike jer se većina njih ponavlja od ranije. Zapravo ne većina, dio njih se ponavlja od ranije. Tu imamo novu čipu. Znači ona isto provedena je bila isto edukacija za nju. Evo već nam prolazi za 10 minuta predavanje, pa ćemo onda ponovno dok ne dođem do kraja. Tu imamo isto alternativnu i argumentativnu komunikaciju. Tu sam sada navela one koji su nam bili prema dokazima, istraživanjima do sad najbolje ocijenjeni od strane korisnika i roditelja, a to je PECS, onda znakovni jezik, taj baby sign, i onda ima tu još nekih koji su možda i manje poznati. Mi isto razvijamo i hrvatske nekakve modele, to je ova sličica tu na ovom tabletu prikazanom. To je Seaboard aplikacija.
Evo, aktivnosti, zadaci za unapređenje fine motorike, također tu sam stavila kratki linkić. Tu su isto samo neke od ideja koje sam pronašla od drugih terapeuta koje su im se pokazale kao korisne. Radni terapeuti u radu s djecom školske dobi. Tu pak mi je bilo posebno zanimljivo kako u Velikoj Britaniji djeca nisu išla u školu niti u nekakvu obrazovnu ustanovu sve do 1971. godine. Tek onda se donio zakon da se djeca smiju, zapravo i moraju obrazovati u školskim ustanovama obrazovnim. U Hrvatskoj je to zapravo doneseno 1980. godine Zakonom o odgoju i osnovnom obrazovanju. Obrazovanjem djece dobivaju se mogućnosti usvajanja vještina potrebnih za život i rad. Isto tako usvaja se mnogo socijalnih vještina sa grupom, sa svojim vršnjacima, socijalna ponašanja. Učenje tih socijalnih vještina podjednako je važno kao učenje akademskih vještina. Ponekad se u terapijskim sustavima, ajmo reći, stavlja veliki naglasak više na akademske vještine nego na te socijalne vještine. Mislim da i mi tu kao radni terapeut imamo veliku ulogu sa radom, na primjer, u grupi djece i da promoviramo zapravo i te socijalne vještine malo više. Iz tog razloga glavni cilj zajednice je, pa naravno tako i radnog terapeuta, da osposobimo svaku osobu, pa tako i osobu sa Down sindromom, da bude što neovisnija u zajednici kad odraste. Isto tako i na poslu i slobodno vrijeme. Ovo su nam neke procjene koje se mogu provoditi sa djecom školske dobi. Radno-terapijske intervencije za vrijeme djece školske dobi. Tu možemo raditi na rukopisu, aktivnostima i zadacima za unapređenje fine motorike. Hello Week koncept, to je koncept znači na principu plivanja, bazena, vode i tako. Terapijski program senzoričke integracije uz terapijskog psa. Hipoterapija, onda su tu ovi programi slični Hureka modelu i zanimljivi matematički i didaktički sustav Numikon. Ne znam koliko se vas susrelo sa njim, ali evo, meni je baš zanimljiv i mislim da ima dosta smisla da bi ga trebalo uvesti možda i u naše redovne vrtiće i da bi djeca puno brže i logičnije shvatila neke matematičke operacije. Imamo još predrasude o osobama s Down sindromom, nekako se uvijek zakačim na tu temu jer mislim da se mi kao stručnjaci prvo moramo sami sa sobom raščistiti jer ima naravno i kod terapeuta raznih stigmi koje se onda vežu za neku dijagnozu. Tako je bitno reći da je Down sindrom jedan od najčešćih genetskih poremećaja, da osobe sa Down sindromom zapravo mogu biti uključene u redovni obrazovni sustav sa svojim vršnjacima, dok u nekim slučajevima moraju biti u posebnim programima, a u drugim slučajevima su potpuno uključeni u svakodnevni rad sa ostalom djecom. Cilj je potpunosti uključiti ih u socijalni život zajednice. Čak 80% djece sa Down sindromom rodile su mlađe majke od 35 godina. To je ona stigma koja se stavlja da su uvijek stari roditelji ti koji su roditelji djece s Down sindromom. Dakle, prema znanstvenim dokazima to ne mora biti tako. Mnogi imaju kvocijent inteligencije koji ih svrstava među osobe s blagom ili srednjom izraženim intelektualnim teškoćama. Dakle, nisu one uvijek nisko intelektualno. Isto da li osobe s Down sindromom mogu biti bliske i da li mogu uspostavljati neke veze? Naravno da mogu, oni su tople i vedre, mogu biti vrlo talentirane, no isto tako moramo znati kad su oni ljuti ili imaju nekakvu drugačiju emociju, da će isto tako
pokazati. Dakle, evo, međusobno oni mogu imati i djecu i ostvariti brak i nekakvu prijateljsku zajednicu. Isto tako da dijete bude sa Down sindromom je 50%. Evo zaključak, rađa se sve veći broj djece sa Down sindromom. U svom rastu i razvoju imaju kratkoročne bolesti, karakteristične bolesti i oštećenja, specifične su za tu dijagnozu. Radni terapeut ima važnu ulogu, kao što sam rekla, u pružanju pomoći osoba sa Down sindromom od postavljanja dijagnoze pa sve do odrasle dobi. Radni terapeut procjenjuju znači područje svakodnevnog života, pružaju intervenciju radno-terapijsku i pomažu u stvaranju prilagođenih programa za razvoj i korištenje naučenih vještina kroz cijeli život. Radno-terapijskim procesima se potiče samostalnost u najvećoj mogućoj mjeri, kvalitetni obrazovni programi, poticajno okruženje, dobra zdravstvena zaštita, pozitivna podrška roditelja, prijatelja i zajednice omogućavaju osobama s Down sindromom da ispunjavaju svoj život i da budu produktivne. Osobe sa Downovim sindromom, kao i svi drugi, prije svega su ljudi, svako za svojim jedinstvenim talentom koji može doprinijeti zajednici. Pa tako, evo, budimo otvoreni, budimo najbolje što možemo biti kao terapeuti prema svakom našem malom pacijentu, klijentu ili kako ga već zvali, i to je to. Evo, literatura koju sam koristila u ovoj prezentaciji je nešto kraća nego u radu, tako da i taj dio mogu podijeliti s vama. Evo, sada ću vratiti sliku ovako da se vidimo. Imamo još 2 minute, malo sam ubrzala. Tako da, ne znam, Saša, reci. Super. Ako slučajno neko ima još nekako pitanje, može staviti pitanja dolje u chat, pa ćemo ih pročitati. Imamo još jednu Zoom sobu, ako želite nastaviti raspravu o ovoj temi. Ne znam da li kolege imaju kakvih pitanja. Evo, ovo je bilo moje prvo online izlaganje, nadam se da ne i zadnje, pa mi je malo bilo trema oko interneta i svega ostaloga, još dok vidim da mi tu vrijeme odbrava, pa se ubrzam, pa onda onak mi riječ promakne i tako 2 posla u jednom i tako, ali nadam se da mi je bilo ok, korisno. Nadam se kad bude priručnik neki, ako ima dobrovoljaca za suradnju, isto se slobodno javite, jer je već pol toga, ajmo reći, gotovo. Pa evo, slobodno se javite, kontaktirajte. Hvala, Nina. Ako nema pitanja, onda ćemo zatvoriti ovu sobicu i vidimo se uskoro na novim predavanjima. Lijepi pozdrav svima. Hvala. Bog. 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 Bog.